যত সিনি প্রেস মিডিয়া ফ্রেন্ডস রকন ব্লাইকে পুইলা সিনি মিডিয়া ফ্রেন্ডস রকন হামবাই মারো তিনি সিনি ইউথ ত্রিপুরা ফেডারেশনস বাই যে মুভমেন্ট গুমটি ডিস্ট্রিক্ট ni 8টা ব্লক 3টা সাব ডিভিশন te kaisa district magistrate ni je office ban khaitini norok ni sahita sungmangkha chuba sumangkha tai across the state sini all news rokno sungfunugi man kha haisi tai blai ke hambai sini YTF ni joto warriors rokno movement successful khlaimani tai participate khabai khukbai khlaimani bage haisi tai bo hambai marwo sini joto TWF ni leaders rokno borok sungno chuba phai tinini o movement no success khlaimani tai joto hado phana hamjagai tinini sini movement no phainai rokno tabuk haino hai sung blai important meeting asukmani pore discussion khlaijak kha a discussion khlaimano sungnorok ni thani saklainai sini buskango tinini o press meet do phaimanjak phaikya honorable YTF ni president sini borom ganang sini Sar Suraj Debbarma sini bisingo phaimanjak phaikya YTF Khwai district ni president sini borom ganang brother Prosmit Debbarma sini bisingo phaisok paikya YTF Sipahi Jola district ni president sini borom ganang brother Bablu Debbarma over haike Takarjola constituency ni block president tai kwangma dignitaries rok haisi tai sini o movement buskangni salo tamung nai lukurok no khobor nani bagai lukurok no saklainani bagai ang tabu koina musungo sini YTF ni honorable president no buskangni je sini movement strategy sini tamu course of action tongnai tinini movement ni pore abono sini honorable president tamnorok ni buskango saklainai Belena hambai sini YTF ni general secretary sini borong borang Takuk James tini oro suno joto introduce khaire mani bagai taibo bisas kai hambai maro sini joto media friends norong ni tini chaito mumbai norobo sungme baksa gumoti hai hangkoro thangai norobo suno chuba mani bagai watei satung salbrum nor sin logi tongai norok suno chuba no bela hambai maro taibo hambai maro chini joto warriors ro TWM ni president bonoba hambai maru TWM ni joto dignitaries YTF ni joto warriors ro Tripura ni joto warriors ro and even specially thanks to sini honorable MLA Sir Bishojit Koloi honorable MLA Sir Pathanlal honorable MDC Sir Ganesh honorable EM Madam Dolly tai honorable sini MLA sini barang Sir Manav Debarma honorable MLA sini Madam Nondita Debarma Riang sini MLA sini Sir Sanjoy Manik borok bahina sungbai baksa tini watiyo joto pura kisi khaye sini tini ne of movement yakaba sini of mass protest against DM of Gumoti district o jagao thangbai no bele paifle hambai bongna maro sinai di sung YTF ro tabuk baike sung Whiteham press meet khaitongo thangnai 26 and abon sai sekang waisa 31 and tini te waisa singapore bo sawo tumungno government of Tripura sini district magistrate bini bagai kuno action naya gangkai sing 2nd June sing joto office shutdown khairna nai abo sing tini joto gumoti ni entire offices joto mani bebajana shutdown khaikya tala rakhaise and this is not the end omo paithagya omo just sengdrofaisi abon manyang sao sung nijibo saimia paithak bomhai ungno government of Tripura takbo tini sak jora tabuk sarik jora kono initiative nayako kono government kono order phayako taksak jora I don't know bo jaga kachai tongobo khoraksa DM ni bagai tini wate jotono asik wati kebango tini joto sini warriors of choba khaima tong tamni bai tini asik important mo hain Oban ingkolo tamotong region tamotong government of Tripura ni tamotong haisi and tini khorok sapano YTF Tripura motha TWM karei ঠিক আছে LOP Jitendra Chaudhary tai ni Congress Sudirai Burman saka but sini alliance je tongnai government tongnai BJP ni khoroksa jonajati muchane ro
not a single person they speak about it. Right. Khorak sapan kok saya. Why? Joton bukhung muthumjak. Abon bayna boroni kuno ideology krei, tiprasani kuno hamjangman krei. Bubagrata sa hamjang ke tiprasana ba ke hamjang ba. Bubagra sini joto tongman haisi. Abon bayna singam tin ekdom clear message man ka je government of Tripura tumung no mone action na ya hangkang kai. Sing totally sajnai tabu sing bong no tai 7 din jorar nai. Tai 7 days. Tang hindi tabu wate jora kisa government ni je kono procedure chol ni phan mano NDRF the flood damage amdi je kono tong hangkang kai. 7 din jotesto bong no somoy nai 7 din ni bising tumun no kun khaime hangkang kai. Tripura hastewo every district every offices jotono shutdown khaye road blockade chengnai and Tripura taisha 2019 ni je coronavirus je lockdown mahai am haina ni chances tong haisi mostly chances tong and government of Tripura BJP government of sungamno sana ni muchungo sung alliance khayo sung Amit Shah Home Minister of India sini Prime Minister of India Narendra Modi ji bongno sung man respect rewe sung borbai alliance kai sini tripartite agreement tiprasa agreement ni bagai sung borbai alliance tong and government of Tripura tumuno alliance tong tutui borok sung install khanyen nayo hangkai give them let the government give a gazette notification haisi borok kaise notification tiklar di sung no government nangya sung butong nang haisi ambai please government of Tripura take this matter very seriously otherwise we will be bound to take such step bus kango ekdom brihotto andolon na haisi koto ni sete bo kotor sobang nai mo 2019 ni coronavirus je lockdown mani abo Tripura ungnai teisa haisi abo afru singtag bo sawo afru na TWF na YTF na Tipramota amno daito ta hantung afru chayata hantung ini kebangman news CPM ni bang ni Facebook page so ko sungnuka omo bomti andolon process antangoi CPM 25 ta bosor tongmani nor no sungnori hoka tabuk taiwation nor जीवन में Tripura power of hygiene imang pan tanuk dihaisi abo Tripura bkhawo maino sungwan sukja khaisi because sung tabuni generation Tripura a jorani Tripura ya nong ni a CPM flag tlang te in club jindabad nai a Tripura tamatang dihaisi amani kok kasana musum CPM no and koekta news channel to Tripura likewise what we have seen totally chin jemon headlines Tripura hairo emon ke communal issues namoi to tabu Tripura sob samay no communal abo especially sin joto media sonang sane muchungo when it comes to anything protest singke boni birodi khaya isi singke bon naro wanji Tripura sane abunu ti khaya sini protest tini DM Gumoti district ni jebini behavior na funugo haisi and in future if any of DM disrespect our representatives from Tipramota we will not tolerate and sungamno kuno dina digest khagala bas kanga abono bas sung andolon tisana haisi je kuno DM je kuno BDU je kuno SDM tomono sini kevo representatives of all my such intolerable behavior no use khaga kai YTF TWF Tipramota sidingachuk tonglak sung choba khainai abo sung funugoi rnai si sung je lukorong saka 26 tarikho sung talarnai means rnai by hook by crook khaisi abo tai kuno dine excuses kre second june sung tinin di hajira sung funugoi khaisi and bus kango government of Tripura honorable chief minister all matter no jodine serious concern na ya hangkang kai bus kango it will affect like coronavirus lockdown in Tripura entire state sing tini age bo sawsang Gumoti district simi effect lag omo sipai jolo be effect nai south of effect nai khoyo be effect nai unokoti north dolai everywhere after effect nai after sini sino daikto sini chaya nai sino tawang sudai so omo sini bagi final request aboni pore na government is khnagala guli order no sungtai kirili kubikok sanata ngai YTF bro sila ni khoran guli ni khoran no sung kiriliya aboni bai ang sanani muchungo tomung no om hai behavior no tur khangkai please don't let us to take such step
which was never happened in Tripura haise sing abon mai ang sana ni muchungo am belen serious bong ni bagai serious epanom chini bagai serious haise aboni bagai ang barbar sawo government of Tripura no khoroksa DM by the tongnai na entire Tripura sabai tongnai who is more powerful than you all haise am mai ang sungna nu muchung bong no tomuno mai ke khaya ngai we will be bound sing 26 तारिख 3 सोमवार कानी सोमवार जों अ आन्दोलन खानि चान्सेस दं आइसे आपुरबो सोंता सिनि जतो डिग्निटरी सिनि जतो रिप्रेजेंटेटिव्स एमएलएस एमडीसी बाय जों डिस्कस खामनि बिसिंतै सिनि प्रोटेस्ट ता चेंफिनाय हामबाय जोंते खायसे अबनरि माखासे जेति ब्राह्मण खा प्रसार नबाय गक सावो लुग्रम बाय गक सावो बरकसि दिनि पाब्लिक नो मिसिवै अबाके प्रोटेस्ट खायनि जेता साइ दंनाय रङ आंनि फासिनतिनि फासिनति बबाय गक नङा It is true that tabu Tripura mo thaba Tripura sini kok thai sab kok sanai tong bobag rabade tai Tripura san bai kok sanai tam tong choba amon honai si wate shatung nobar ferang je kono somoy choba khani bai prostut ready tong kha abongka bobag rani warriors ok bobag rani senkrak jigrok abongka Tripura mo thani bedek YTF TWF rok haisi abo sung totally clear cut no go haisi tini kebang ma awon banyak thajin sawjek tini kebang ma BJP जनजाति नि जे लीडर्स दंगे रो बरक साक्संग नि सिमित बरक नायक्रा हामक्राय नाय बरक तिनि बुबाग्रा कायसा मीडिया न्यूज अनुसंधान नि होते बातपर हंजा पुरो खरक बसे कक्ति साका आफ्रो YTF थांनि प्रेस संगाफ्रो एफआईआर कपि रियो हाइसे तांगे आफ्रो का नंग तंगे नंग खायमिया आवम बन्यां साना नायो बी ट्राई टू बी फर्स्ट नि जातिनो हामजाना नि चेष्टा खायजाइसे पॉलिटिक्स ना हामजागै पॉलिटिक्स ना कुन दिनो बासिग्रा नों जिनि दुखु कष्ट तंफ्रु निनि बर नन निनि बसकांग बाजावना हाइसे बीजेपी खायदा सीपीएम खायदा आमना आं टोटली कक सानाय बीजेपी फान खायदि सीपीएम फान खायदि दफाना हामजों रोंदि हाइसे दफानि कक सादि तिप्रासानि बै सामुं खायदि एमएलए सुदिबाय बल खाब दिसे तंगाजे ओबा हाके एलायंस पॉलिटिकल पार्टी रो बरसे दाबो हाके रैली प्रोटेस्ट खानि नाम के बर रुलिंग बाय याकादि खायदि दिसे दिफिलि गाके बंग टोटली साजो ड्रामा सानि आपन ताम सानि si tabuk to kubikok sangan thang angkai tamu Congress tamu CPM jespan hundi even BJP fandi boroni tabuk jotin se kirimani bekhau kirimani habjaga Tripura mo thaise boroni bai kirimani ke Tripura mo thani kirijago abang bai bor tabuk Tripura mo thano bor attack ma khaine hese sing barbar sawo if I'm not please here sini Congress TMLA sini Mr. Sudirai Burman no mukhnadi through media bono basang sanani muchungo we are not here to make happy to the government sungbong nor khusi khainani bai tongya we are not here in the alliance to make the happy of BJP government in Tripura we are here for our Tripura Accord which was we signed by government of India not with the BJP government by government of India in New Delhi under the leadership of Home Minister and Prime Minister not with the BJP government it's with the central government sungbor ba se accord sign khai phayu sini accord no sung mansugo abo implement ungthung ba ungnai tomong na implement yang kai we are ready to withdraw from the alliance government now today tomorrow in future ta kaise kok saka bela saja kayar saja ka patago kaise siguro kaise kas saka nai emla sudre gorma saka gorma tamjo to saja ke aw ta kaise tik ka ang sunan muchung MLA Sudirai Burman Tripura Accord ni bai besek person positive tong Jefru Tripura Accord sign khaipru besek person bo support khai abo bonon masna haise CPIM jara kola patani sanai sine agreement na tei rong whether it is from CPM Congress jespano haise tamni bor tini Tripura ma thana kola pata agreement san khai BJP be alliance government tongi tongni bor wanchu kintu bor ki kubuni Tripura sani econo support da khai support khai yangkai Congress tongi phano nung sadi haise Tripura Accord implement ma khainai kok sadin sadi bongna CPM no sadin sadi Congress no sadin sadi but borok saglak a accord mana furke borok bukha dik klejana haise borok no sadi you please tell Sudirai Burman Jitendra Chaudhary leader of opposition to support our agreement which was signed by government of India bongno sadi assembly kokti sadin sadi Tripura mothani agreement bufuru implement khainai sungdin sadi borok rights tong haise kintu singya woi media phai kok saman inkai abo kaisa public na blunders namo haise
kaisa public no hoirani snamlan che aba taikunuya clear message bobagra tiprasana hamjama chai keba tiprasana hamjamaya aba guarantee তাও সুজারা রোলিং গভর্নমেন্ট ফাসিং দে কোনো একটা রেড গ্রিন সিঙ্গেল কোন ফান খায়া কো ফলো খায়া কো as of now sungkuno red and green signal maya ko maya ni maya aboni byapar borok aboni sungsaka tini sung starting go joto gumuti hangkoni office of byabano bondo khaireka buskango entire Tripura district ni hangkor bondo ngbai sinai abo sini bisingte sung saklaireka tini and sung saka means sung funugo bersinai abo guarantee because YTF ni bukhoni job amwase ko hangkai abo taise firogin na harjagya and tumuno government of Tripura obonoti yi borok I sung tabuk transfer khaisinai tabuk khe sung transfer khaimbe simi sung sini bakaw sung sontusto nglia tabuk khe totally bono suspense sung nayo haichi suspend karon tini watiyong mani sung bojotono ekdom tebo sini dehani bikum basakha sung tawka bono bin transfer ya bono sung tabka suspense nayo haichi suspend remain means entire Tripura is going to shut down like what we happen in coronavirus.